Ikaze mwese mukunda gukurikira channel ya 5 minutes of football. Uyu ni umwanya wo kubahereza ubusesenguzi ku ikipe cyangwa se ku mukinnyi. Ariko uyu munsi tugiye kwibanda ku ikipe ya FC Barcelona. Tugiye kwibaza ati se iracyari mu bibazo bya financial fair play. Reka tubinyuremo nyuma y'uko Barcelona yaje mu ikipe 2014 kugeza 2020, iyo myaka itandatu Barcelona mbere yuko yizamo yari ikipe ifite ubushobozi, yari ikipe icuruza kurusha indi makipe menshi ku isi, yari nk'ikipe ya kabiri cyangwa ya gatatu nyuma Manchester United na Real Madrid icuruza cyane. Ariko nyuma y'iyo myaka itandatu yaje kuza mu makipe ahubwo afite ibibazo bya mbere no ku isi, kuko Bartomeu yayisizemo umwenda wa miliyari 1,500,000. ariko tutatinze muri ibyo ngibyo agiye gukora byo gusinyisha abakinnyi benshi ba miliyoni 100 badafite icyo muri Barcelona, akagenda yirukana abatoza, agenda adasinya n'amadiri, agenda akora amakosa mu bijyanye no gucuruza ijya mu bibazo bya financial fair play. So ikintu twakora ni ugukora ubusesenguzi tukibaza ati se Laporta we yakoze iki nyuma y'uko aje mu ikipe iri mu bino bibazo byose bya financial fair play. Yakoze ibintu bigera muri bitatu. Yagurishije 25 bya TV rights za Barcelona kuri company imwe yo muri Amerika. Ibintu kuvuga ati kugurisha ibintu byose bijyanye na Barcelona, amamatch ya Barcelona, kwerekana ama highlight ya Barcelona. Ibyo biri muri deal ya miliyoni 500 bamuhaye, ariko iyo deal kazamara imyaka 25. Ibi byahise bimufungurira isoko, agura abakinnyi bahwanye na miliyoni 150 nibo babonye yazanyemo ba Lewandowski n'abandi bakinnyi bagiye baza ba Frankesi n'abaza Alonso na Marcos Alonso na Cristiano Princess n'abandi bakinnyi bagiye baza muri Barcelona. Yagurishije 49 bya Barca Studios, ibintu kuvuga ati amashusho ajya mu magame ya Barcelona agaragaza abakinnyi ba Barcelona, amajezi ya Barcelona n'ibindi bintu bijyanye n'amashusho ya Barcelona ku bintu runaka. Yasinye deal na Spotify company izamuhereza miliyoni 280. Akomeza kugenda agabanya imishahara y'abakinnyi ba Pique baragiye, na ba Jordi Alba na ba Messi bose baragiye. Abakinnyi bahembwaga menshi muri Barcelona yagiye abavana mu ikipe cyangwa se bakagabanya imishahara. Barcelona yaje kuvuga ati reka twubake stade, ariko iyo stade tujya kuyivugurura. Kampuni izadutwara amafaranga angana na miliyari 1,450,000. Aya mafaranga nubwo mva ni menshi, azayishyura mu myaka ijya muri 30, ku buryo buri mwaka azajya yishyura miliyoni 48, kuko iyi ni deal izarangira muri 2052. Laporte avuga ko iyi stade izajya yinjiza miliyoni 200 ku mwaka binyuze muri Spotify company kuyitira izina, ndetse no mu nama izagenda yakira kwa kundi bagurisha imyanya ya VIP zabihenze muri Barcelona. Akazabikora mu buryo bwo kugurisha ibiryo muri stade, ibyo kunywa n'ibindi byinshi, n'abazaza kwamamaza muri stade n'ibindi byinshi. So akibaza ati nyuma y'amadiri yose yagiye asinya, Barcelona cyari muri ikibazo cya financial fair play gute? Iracyafite ikibazo cya financial fair play, kuko yari umwenda wa miliyari 1,500,000. ubu ngubu bamaze kwishyuramo amafaranga menshi, ariko aracyasigaranye umwenda wa miliyoni 200. Nayo mpamvu mugenda mubona mu matransfer aza muri Barcelona. Ni Gundogan uje kubusa, ntago bamuguze kuko yazingiye ubuntu, ndetse ahembwa n'amafaranga make. Na Joao Cancelo uri kuvugwa muri Barcelona. Ubwo tayari twinjiye muri transfer ziri kuvuga mu ikipe ya Barcelona. Cancelo azaza mu ikipe ya Barcelona, ariko ni umusore uzaza muri Lyon y'umwaka wose avuye muri City bakazayishyura amafaranga atari hejuru ya miliyoni 3. Ariko nawe akazaza yaragabanyije umushahara, ndetse bari kudiringa na gahunda yo kugabanya umushahara wa Ter Stegen, kuko nawe aracyari kuri kontra ya Bartomeu y'amafaranga menshi. Na Frenkie de Jong bari kuganira ukuntu bashobora kuzagabanya amafaranga ahembwa.
Joao Cancelo we niwe mukinnyi mushya ushobora kuza muri Barcelona kuko yarangije no kwemera personal terms na Barcelona, hasigaye City kwemera ko azaza kuri deal ya loan, wenda akazamo option yo kumugura ariko itari itegeko. Bizaterwa n'uko Cancelo azitwara, kandi nyuma y'uwo mwaka Cancelo yamaramo ikipe ya Barcelona umwaka utaha wundi yazajya muri stade yayo igatangira kubona inyungu ivanye kuri iyo stade nshya bubatse, ndetse bashobora no kugera kure muri Champions League bagakuramo amafaranga menshi, bashobora kugera kure muri La Liga bagatwara igikombe bakabona amafaranga menshi agiye atandukanye. So izo nizo transfer ziri kuvugwamo, ni Joao Cancelo wenyine kuvuga mu ikipe ya Barcelona, Gundogan we yarahageze. So igisigaye ni ugutegereza tukareba uko Barcelona yitwara mu buryo bwa financial fair play, kuko iracyafite ikibazo muri financial fair play cya miliyoni 200. Ari niyo makuru